Abhishek Bachchan chu tunhnai lok khan anu Jaya Bachchan le afarnu Sweta Bachchan nen Mumbai airport a mu anni anma ni video chu online na share ani bok nimin thole ni zan khan Abhisheka anu le afarnu chu Mumbai airport an so san lai chu mu anni Bachchan chu ko video sang chu social media share ani bok video pakhata Abhishekan paparazzi te airport ta chibai buk lai chu mu ani chudi lain Jaya Bachchan ero an nga event mi alo thunga Sweta heroine thalatu ta chu hlimhmel puchungin alo nui ani he video hian fans te a hi playa achan chu Aradia le Aishwarya antel velo ti chu an riat wang ani mi pakhatin Bachchan chu ko hi Aishwarya le Aradia tel lo chuan afam kimlo ti na ziaka pakhat dang lein khoya nge Aishwarya ti hin ajiak vele thung Jaya Bachchan tanu fa hi incheinam pa nga in cheya alandan bera chuan cholmang tura kalan ni an ring heti lai hian Aishwarya le Aradia po cholmangin New Year ka tunhnai lokhan an kalve to bok Aishwarya le Aradia Mumbai airport a airport staff ten thlan la puina video po a viral ani kha Aishwarya le Abhishek hi kumsang hi pasari khan anin neya tichuan an famha saber Aradia Bachchan hi kumsang hi sompakhat khan an nei ani anin chenna thu thang hian hun engemaw chen na luat to a abik takin anan Ambani te in nei na Aishwarya le Aradia Bachchan chu ko tel lova an kalawangin ole kaka tunhnai loka Aishwarya te in chen na chungchanga thuthar pakhat omle chunia atul dana zerin kanon update zel don ani